reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi bayibendera TV kaze nanone ku makuru agezweho kuri aya masaha. Reka mbibutse ko uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 20 Werurwe muri mwaka wa 2026. Ikaze kuri mwese makuru ya hano ku ibendera TV agezweho kuri aya masaha. Turaza kumanuka tugende tubageze muri Plaine de Ruzizi tubabwire ko ingabo z'u Burundi ziyongereye ku bwinshi ahanga muri ibice kubera ubwoba n'imirindi y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza amagingo aya ngaya muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ko ku mpaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi igisirikare cy'u Burundi bahongerewe ku bwinshi cyane. U Burundi rukaba bwakajije umutekano yigatumba ubwoba bw'ukoma 23 ishobora kwigarurira umujyi wa Uvira ngo igahita ikomereza no mu Burundi. Ibi nibyo ngo byatumye abongera ingabo n'ibikoresho biremereye ahangaha. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Nshuti bakunzi bayibendera TV kandi muraza kunyemerera mbabwire ko amaze kumenyekana icyo umuyobozi mukuru wo muri Alliance Fleuve Congo 23 wahagaritswe yazize. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe, mwe mwese mudukurikiye muraza gusobanukirwa neza uko ibingibi ibimeze. Hanyuma kandi tukiri muri aya makuru uraza kunyemerera kandi tugaruke no ku nkuru ivuga yuko muri teritwari ya Walikale abarwanya umutwe wa 23 bamaze kuherereza abasirikare 45 bose bamo ingabo zirwana ku buryo budasanzwe na bakomanda zibo muri 23 bamaze kudeployingwa ahangaha. Amakuru aravuga yuko bahageze mu rukerera rwo kuri uyu munsi kandi bakaba bitwaje n'ibikoresho biremereye cyane. Turaza kurebera hamwe uko ibi byose bimeze. Israeli yivuganye Generali Ali Muhammadi na yini wa Irani. Uyu nundi muyobozi nanone wongeye kwicwa ku ruhande rwa Irani. Kugeza ubu ngubu Irani ikomeje kutwa igitutu kugeza ubu ibintu kandi bimaze gukomerera Irani ku rwego rumwe n'urundi. Inshuti bakunzi bayibendera TV rero ni munyemerere mbabwire ko izi arizo nkuru tugiye kwinjiramo hamwe namwe ku buryo burambuye, ariko kandi mwese ndaza kubaha ikaze. Abantu muherereye mu bice bitandukanye mwese tubahaye ikaze. Hanyuma rero andi makuru atugeraho aka kanya aravuga yuko ngo abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo berekanye abo bise ko ari izamaneko cyangwa se abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 abafatiwe ku rugamba. Ibi nabyo turaza kurebera hamwe, nubwo nabonye bamwe batangiye kuvuga yuko ibingibi ngo ari igipindi cyangwa se ari systeme za diplomasi cyangwa se z'imirwano. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Nizere ko rero mwese abamaze kugera hano ku ibendera TV mwamaze kunkorera like. Niba wamaze kubikora ndagushimiye cyane, nanasaba rero namwe mutarabikora kubikora kugira ngo n'ubundi dukomeze gusangira amakuru ku bwinshi. Abantu muherereye mu bice bitandukanye cyane cyane abaherereye mu Rwanda mu turere dutandukanye, abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye muri Canada, mwese mbahaye ikaze. Nizere ko ibintu bikomeje kumera neza no kugenda neza. Nizere ko wa gatanu ukomeje kumera neza, by'umwihariko abayisilamu tubifurize umunsi mwiza, Idi Mbaraka. Reka rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke duhita twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Inge nitwa Mukada hani ku ibendera TV.
yes nanone nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu aho muherereye hose, reka nizere ko meze neza. Ikaze rero kuri mwese muri aya makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV munyemerere aya makuru utuyinjiranemo. Mwamaze kunkorera like, niba uri mushya wamaze kunkorera subscribe, ibi biraza kuba ari byiza cyane. Hanyuma rero ari munyemerere duhite twanzika nta gutindiganya aya makuru tuyahere muri Plaine de Ruzizi. Ingabo z'u Burundi ziyongereye ku bwinshi hanga kubera ubwoba bw'abarwanyi ba M23 mu gace ka Plaine de Ruzizi ekegereye umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Biravugwa ko ingabo z'u Burundi zahongerewe ku bwinshi mu gihe umutekano ukomeje kuzamba muri aka gace. Kwiyongera kw'ingabo ku mupaka, amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko ingabo z'u Burundi zongerewe cyane kuri uyu mupaka, akaba kandi ngo hari n'izindi zagaragaye zinjira mu bice bya Plaine de Ruzizi kandi ngo bafite n'ibikoresho bikomeye cyane. Ibi bije mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage baravuga ko uru rwego rw'umutekano rwiyongereye ku buryo budasanzwe muri ibi bice, bigaragaza ko hari impungenge zikomeye ku mutekano w'aka karere. Andi makuru aravuga ko abarwanyi bo ku ruhande rw'u Burundi ngo batifuza na gato yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakongera kwisubiza aka gace ka Uvira. Amakuru aravuga ko kandi amakuru akimenyekana yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 amaze gusatira umujyi wa Uvira. Igihugu cy'u Burundi ngo cyamaze kwegekaho imbarutso ku mupaka wabo bahuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nyamukuru rero azuko kongera abasirikare benshi ahangaha muri bice bya Plaine de Ruzizi ngo nubwo bw'abarwanyi ba M23 kabivuye ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igihugu cyose cy'u Burundi ngo abafite ubwoba bw'uko M23 yabotsaho igitutu ndetse ikabakurikira aho abaturuka. Nkwibutse ko abarwanyi b'umutwe wa M23 mu minsi ishize basezeranyije ko mu gihe hari ubateye akabagabaho igitero bazajya abagisubiza inyuma bakagikurikirana ndetse bakakigeza aho cyaturutse. Mu gihe rero abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bakomeje guhamya no kuvuga ko hari abasirikare babagabaho ibitero baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko ngo babitegura kugaba ibitero muri uyu mujyi wa Uvira bakawigarurira, ariko abo basirikare b'u Burundi ngo bafite ubwoba yuko mu gihe bamara kwigarurira umujyi wa Uvira bakurikira aba basirikare b'u Burundi no mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba byateye ubwoba bukomeye cyane abarwanyi bo ku gisirikare cy'u Burundi. U Burundi bufite impungenge ko mu gihe abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baramuka bafashe uyu mujyi wa Uvira ndetse bagafata n'ibi bice biwukikije, nta kindi ngo bahita bakora usibye kurikira abasirikare b'u Burundi bakabamenesha bakabohereza mu gihugu cyabo. Nyuma yaho kandi ngo hashobora gukurikiraho kwegera umupaka cyangwa kuwambuka. Ibi byatumye umutekano w'u Burundi ujya mu kaga. Izi mpungenge ziri mu baturage ndetse no mu basesenguzi b'ibya gisirikare bavuga ko Uvira ari ahantu y'ingenzi cyane ku mutekano w'akarere. Bakavuga yuko rero mu gihe akomeje kugarizwa n'imirwano, ibintu ngo ikomeje kugenda biba bibi cyane. Kugeza ubu ngubu abaturage bo muri Plaine de Ruzizi baravuga ko babonye ingabo nyinshi z'igisirikare cy'u Burundi bipanga ahangaha ngo ari benshi n'ibikoresho bitandukanye kandi byose bitandukanye nuko byari bisanzwe. Bityo rero ngo abaturage bakaba bongeye gukeka ko ahangaha hashobora kuba hari gutegurwa imirwano ikomeye. Hari abatinya ko hashobora kubaho imirwano ikomeye, abandi bakavuga ko ari ingamba zo kwirinda no kurinda umutekano zishobora kuba zakajije umurego.
icyakora inzego z'umutekano nubwo nta tangazo barashyira ahagaragara biravuga yuko n'ubundi ngo kuba abasirikare b'u Burundi bamaze kudeployingwa ngaha ku bwinshi byanze bikunze ngo abiri mu bimenyetso bigaragaza ubwoba ko igihugu cy'u Burundi ingabo z'u Burundi zikaba zirimo kwitegura kuwo isaha iyo ari yo yose mu gihe haramuka habaye imirwano bahita banzika nabo bagahita bafatiraho ku rugamba gukaza umutekano ku mupaka rero bikaba biri mu rwego rwo kurinda ko intambara yakwira ahantu henshi Burundi kandi butuvugana bukaba bumaze gukaza umutekano Gatumba ubwoba ni bwose ahangahe Gatumba naho ngo hamaze koherezwa abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye kandi biremereye amakuru aravuga yuko ngo ibifaru byinshi byagaragaye bitonze umurongo birimo kwerekeza ahangaha kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravuga ko Burundi bwohereje ingabo nyinshi ku mupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu n'umujyi wa Uvira amakuru aturuka hafi y'uyu mupaka aravuga ko hari kwiyongera hari ukwiyongera no kugaragara kw'ingabo z'u Burundi mu buryo budasanzwe abasirikare benshi ngo bagaragaye bacunga umutekano ku mupaka wa Gatumba bafite ibikoresho bitandukanye n'ibyo bajyaga baba bafite ikindi kandi ngo hari imodoka nyinshi zagaragaye zerekeza hafi y'uyu mupaka zirimo abasirikare benshi n'ibikoresho biremereye hari amakuru avuga ko hagaragaye ni ifaru birimo kumanuka byirukanka ko uburyo bwihuta cyane byerekeza ahangaha amakuru akavuga yuko ngo ku isaha y'isa 9 z'ijoro aribwo abasirikare n'ibi bikoresho bamaze kudeployingwa ahangaha ibi byose bikaba byatangiye kugaragara cyane muri iyi minsi ya vuba ko n'ubundi amakuru akomeje kuvuga ko umujyi wa Uvira ukomeje kugarizwa ndetse no gusatirwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bivuze ko isaha ku isaha uyu mujyi ushobora kwinjirwamo byihuse Uburundi bufite impungenge zikomeye ko umutwe wa 23 ushobora nabo kubaha isomo rikomeye cyane abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko gufata Uvira ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 byabaye ikintu gikomeye bikaba insinzi kuri bo ariko ngo bikaba ikintu cyongeye gutera ubwoba no guhangayikisha igihugu cy'u Burundi akaba ariyo mpamvu rero ubona ko igihugu cy'u Burundi gisa naho cyatangiye kwitegura ibirenze ibyo abantu babona aho n'ubundi bavuga yuko batangiye kohereza abasirikare benshi abaturage batuye hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nabahamya bavuga yuko babonye abasirikare benshi berekeza muri ibice n'ibikoresho bikomeye kandi bitandukanye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugaragaramo imirwano ihoraho hagati y'imitwe yitwaje intwaro kwimuka kw'abaturage no kuvuga guhunga bya hato na hato ni mu ngenge z'uko intambara ishobora gukwira mu bice birenze ibyo kugeza ubu ngubu turimo kubona intambara irimo kuberamo reka nongere mwibutse ko hano ari kwibendera TV nge nitwa Umukada niba amaze kugera hano nyemerere unkorere like uraza kuba ugize neza niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane amakuru tuyakomeje rero ubu unyemerere tukubwire yuko hamaze kumenyekana icyo umwe mu bayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze guhagarikwa yazize ubuyobozi bw'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 bwahagaritse Yannick Chisora kwa Samu Kweno wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'urwego rwa politike ruri muri ririya huriro nyuma yo kuvugwaho imyitwarire idahwitse umuhuzabikorwa wongereje wa Alliance Fleuve Congo 23 bwana Bertrand Bisimwa mwibaruwa yandikiye Chisora kwa 16 Werurwe muri uyu mwaka yamenyesheje
ko yahagaritswe nyuma y'uruhererekane rw'amakuru yagaragazaga imyitwarire ye idakwiye. Ni imyitwarire mibi ngo irimo no kurenga ku nshingano no kutubahiriza amahame y'imiyoborere myiza. Ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bwavuze ko icyo gihano ari icy'agateganyo, kikaba ngo kigamije gutuma hakorwa iperereza ryimbitse ku byo ashinjwa. Bwagize buti hashingiwe ku makuru yagiye atangwa agaragaza imyitwarire idahwitse ku ruhande rwawe, tubabajwe no kukumenyesha ko uhagaritswe ku mirimo by'agateganyo mu gihe hagikorwa iperereza. Yannick Chisora kwa Samukwenu yari afite inshingano zikomeye. Amakuru aravuga ko uyu mugabo ngo mu byo yaba arimo gukurikiranwaho ngo haba harimo ni ibyaha by'ubugambanyi. Uyu mugabo by'umwihariko n'umwe mu bagiye bitabira imishyikirano Alliance Fleuve Congo 23 yagiye huriramo na leta y'Kinshasa kuva mu mwaka ushize 2025. AFC 23 yamuhagaritse by'agateganyo mu gihe amakuru avuga ko amaze iminsi 3 afunzwe akurikiranweho ubwinjiracyaha mu cyaha cyo gufata ku ngufu n'ibindi. Mu bindi rero hakaba harimo ngo no kuba yaba akekwaho kuba umugambanyi. Nongere nkwibutse ko mu makuru yabanje nari nabivuze mbabwira ni amakuru angeraho aravuga ko uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi, none nababwiraga yuko nkiri kubikurikirana, ariko amakuru mbazaniye neza nuko bivugwa ko uyu mugabo amaze iminsi igera kuri 3 yose afunzwe. Na nyuma yuko hari umugore witwa Solange uheruka kumushinja gushaka kumusambanyiriza muri biro ye ubwo ngo yari mu kazi. Ibi rero bikaba byatumye uyu mugabo nta kubitekerezaho kabiri cyangwa gatatu, bahise abamuhagarika ku mirimo ye ndetse bino abiramukomera. n'amakuru akavuga yuko kugeza ubu yamaze gutabwa muri yombi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere nongere mbibutse ko hano turi ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere kandi ugeze hano ku Ibendera TV, unkundire unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane kandi uraza kuba ukoze. Ni munyemerere dukomeze n'aya makuru twerekeze muri teritwari ya Walikale. Nkubwire ko barwanya umutwe wa 23 bamaze kudeployinga abasirikare 45 bose b'abakomanda bamaze koherezwa hangaha mu bikorwa byo gucunga umutekano na security y'ahangaha. Kuri uyu munsi mu gitondo cya kare mu gace ka Bukumbirwa muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa amakuru akomeye kandi yamaze kugenda akwira hirya no hino, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kongera imbaraga zabo za gisirikare muri aka gace. Amakuru akavuga ko abasirikare bagera kuri 45 bose boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ibikoresho bikomeye cyane, bakaba bose badeployinzwa muri aka gace. Amakuru mashya aturuka muri ako gace aravuga ko abasirikare bagera kuri 45 ba 23 boherejwe ibukumbirwa mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Imwe muri misiyo bahawe ngo no guhangana n'abarwanyi ba Wazalendo, ariko kandi ngo bakirukana umwanzi wari we wese, dore ko ibi bice bya ruguru muri za Masisi na Rucuru komeje kuvugwamo aba Wazalendo bigamba ko agenda nijoro bakajya gutera mu bice abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagenzura, bityo bagahungabanya umutekano ndetse bakanasahura utaretse no kwiba no kwica abaturage b'inzirakarengane. Aba rero bakaba baje biyongera ku bandi basirikare n'intwaro ziremereye zari zisanzwe ziherereye ahangaha. Intego ikaba ari ugukomeza gukaza ibirindiro byabo muri aka gace k'ingenzi, ariko kandi no guhangana n'ibi bitero bya hato na hato by'abarwanye bigaba, hanyuma bakaza gucengera mu baturage bakabiba abandi bakabica. Ni mu gihe kandi amakuru yizewe agaragaza ko arwanya umutwe wa 23 bari basanzwe
barohereje ingabo n'amasasu muri aka gace mu minsi ishize bagamije gukomeza kwagura ibirindiro byaberereye ahangaha muri aka gace. Amakuru atangwa n'abaturage n'inzego z'umutekano ahangaha aragaragaza ko izi ngabo zaturutse mu bice bya Bureusa, Rusamambu na Bwito zageze Bukumbirwa zigamije ngo gukomeza gufata neza aka gace no kwasira sekirite y'ahangaha. Hari naho kandi ngo bamaze gushinga ibirindiro bishya byinshi muri ibi ibice. Kwiyongera kw'izi ngabo rero byateye impungenge zikomeye mu baturage. Abenshi batangiye gutekereza guhunga, abandi bavuga ko batinya ko abashobora gukurikirwaho imirwano ikomeye cyane. Ubuzima bwa buri munsi buragenda bugaragaza ko n'ubundi harimo impungenge kubera yuko abaturage barimo kuvuga yuko ngo byanze bikunze ashobora kuba haba harimo gutegurwa urugamba ruremereye. Abaturage baravuga ko abatizeye uko ejo habo hazaba hameze mu gihe bigaragara yuko ngo abasirikare benshi bakomeze kudeporingwa ahangaha, mu gihe kayengo nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero biremereye bakoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Abasesenguzi mu bya politike n'igisirikare baravuga ko kwiyongera kw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 muri ibi bice byanze bikunze ngo bifite icyo abihatse. Reka nongere mwibutse ko hano ari kwibendera TV, nge nitwa Umukada. Niba bamaze kugera hano nyemerera nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV nyemerere nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC biravuga yuko ngo berekanye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafashwe. Urebe nawe, urebye ushobora kugira ngo ni Wazalendo cyangwa se ukagira ngo ni ya mitwe y'iterabwoba izwi nka ADF, ariko igisirikare cya leta ya Congo FARDC kiravuga yuko ngo abangaba ari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafatiwe ku rugamba. Ubutumwa buri kumwe n'amashusho buvuga ko mu bikorwa bya gisirikare Operation Sukorade abarwanyi 20 barimo abo muri 23 naho muri twirwaneho ngo bishyikirije ingabo za Congo FARDC muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Koloneli Apoko Bangara Michael kuriye ibikorwa bya Sukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo niwe wagaragaje bari abarwanyi. FARDC ivuga ko bahawe ubufasha bw'ubuvuzi n'ibyo kujya igihe teganya kwitanga, igihe ngo bahisemo kwitanga ku ngabo za leta mu mikenye. Abarwanyi ngo bari muri santere ya Minembwe bakaba bari bafite intwaro zirimo imbunda yo mu bwoko bwa AK47, mitrailleuses, PKM n'izindi zitwa Lance Rocket RPG7. FARDC ivuga ko ngo aba barwanyi bavuze ko ngo bavuye mu nyeshyamba kubera gufatwa nabi n'ubuzima bugoye. Koloneli Apoko Bangara Michael yabwiye bari abarwanyi ko ngo bashishikariza bagenzi babo abakiri mu ishyamba gushyira intwaro hasi kuko ngo abazakirwa neza. Agira ati abanyamurenge n'abavandimwe bacu sabanzi bacu n'abafite intwaro abafatanya n'inyeshyamba. Kuri ibi bivugwa rero ntacyo Alliance Fleuve Congo 23 cyangwa twirwanaho abari babitangazaho, nubwo bivuga yuko aya makuru ashobora kuba ari ibihuha. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko iya Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za Congo imaze hafi y'imyaka 5 na rimwe impande zombi zirahererekanya imfungwa z'intambara ku mugaragaro, bikaba binagoye kumenya umubare buri ruhande rwafashe
kubo ku rundi ruhande icyakora Alliance Fleuve Congo 23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma na Bukavu hari abari mu ngabo za Congo bahawe Croix Rouge babasha gusubira i Kinshasa mu gihe gishize. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko yasubije Congo abasirikare nabo mu miryango yabo bagera ku bihumbi 5 bose bari baraheze mujyi wa Goma. Israeli yivuganye undi mu generali ukomeye cyane, ibi nabyo ni ibintu komeye cyane. Israeli bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bongeye kwivugana undi muyobozi ukomeye cyane. Israeli ikaba rero yivuganye umujenerali ngo witwa Ali Muhammadi Nayini wa Irani. Amakuru aravuga ko uyu Brigadier General Ali Muhammadi Nayini wari usanzwe ari umuvugizi w'ishami ry'ingabo za Irani zishinzwe kurinda impinduramatwara yishwe n'ingabo za Israeli. Itangazamakuru ya leta ya Irani niryo ryabanje kumubika mbere yuko urupfu rwe rwemezwa n'ingabo za Israeli ku munsi w'ejo kuwa gatanu. EDF no kuvuga izi ngabo za Irani babinyujije ku rubuga rwabo rwa X basobanuye ko Nayini yari umuntu ukomeye mu bikorwa byo gukora icengezamatwara ya leta ya Irani mu burasirazuba bwo hagati. Bagize bati mu nshingano ze nk'umucengezamatwara mukuru wacu mu myaka ishize yakoze icengezamatwara y'ubutegetsi bw'ibyihebe ku mitwe ikorana nabwo mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo bifashe mu gutegura no kugaba ibitero by'iterabwoba kuri Israeli. Kugeza ubu rero ntiharatangazwa aho uyu mujenerali yiciwe. Ubuyobozi bwa Irani bwamaganye yicwa rye bumushyira ku rutonde rw'abahowe Imana. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere tunerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwese mbashimire, mumeze kubifuriza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ahasigaye Imana ikomeze kubarinda, ikomeze kubana namwe, kandi mukomeze no kugira wa gatanu mwiza bari muri konje, komeze kugira konje nziza. Nitwa Mukada, gahunda za Ibendera TV zirakomeza. Asigaye mwese mukomeze kugubwa neza. Bye, ciao ciao.